Kuva u Rwanda rubona ubwigenge ndetse na mbere yaho ubukungu bw'igihugu bwari bushingiye cyane ku buhinzi, nubwo muri rusange ababukoraga babaga bashakisha gusamara muko batagamije isoko. Imwe mu ntego z'icyerekezo cy'iterambere 2020 u Rwanda rufite ni uguteza imbere ubuhinzi, ababukora bakarangamira isoko ryagutse. Kugira ngo ibyo bigerweho, gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ishimangira ko ubuhinzi mu Rwanda bugomba gushingira ku bushakashatsi, nk'uko Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabitangaje imbere y'inteko ishinga amategeko hari kwa 26 Nzeri 2017 agaragaza gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iva 2017 ikagera 2024. Ubushakashatsi bwo mu rwego rw'ubuhinzi buzongererwamo imbaraga, by'umwihariko hazashakishwa ubundi bwoko bushya bw'imbuto butanga umusaruro uhagije. Ibi bizatuma iz'u Rwanda rwajyaga rutumiza hanze zizajya zitumirwa imbere mu gihugu, zigurirwa imbere mu gihugu. Impuguke mu bijyanye n'iterambere n'ubukungu Dr Gide Karuranga avuga ko hakenewe ubushakashatsi bwagutse kugira ngo ubuhinzi burusheho kuzanira inyungu ababukora n'igihugu muri rusange. Buri gihingwa gifite amazi gikenera. Akenshi abagoronome bacu ntago babizi cyangwa babishyire muri polisi yacu. Nk'ubu baje mu agoronome utari kurya unyanya kugira ngo uzarweze rusaba litiro ngaye z'amazi ntiyabikubwira. Ariko none ukavuga uti nese kugira ngo rwere umuntu n'inzu ye afite abasha kubika litiro zingaye z'amazi. Ibyo nabyo ntabwo bikunda kugaragara mu bintu byacu. Nyuma y'igihe kitageze ku myaka 2, gahunda ya guverinoma itangajwe, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko ari byinshi bimaze gukorwa mu rwego rwo kwimakaza ubushakashatsi muri uru rwego rw'ubuhinzi. Mu mwaka wa 2017 twakoze gahunda y'imyaka 3 kuva muri 2018 kugeza muri 2021 igamije kwihaza mu mbuto, ariko mbere yaho muri 2016 leta ikaba yari yaratangiye gushyira amafaranga mu bushakashatsi bw'imbuto ku buryo guhera muri 2016 kugeza ubu ngubu hafi miliyari 1.3 by'ingengo y'imari bijya muri iki gikorwa cy'ubushakashatsi. Mbere yuko imbuto zitangwa mu baturage zigira ibyiciro zicamo, ari gukorerwa muri laboratoire, ubushakashatsi mu masitasiyo, ariko nanone ubushakashatsi mu mirima y'abaturage kugira ngo imbuto izagere ku baturage yarakorewe ubwo bushakashatsi cyane cyane mu turere izakoreramo. Impuguke zigaragaza ko kugira ngo icyerekezo u Rwanda rufite kigerweho binasaba ko abaturage begerwa kurushaho bakanahabwa ingero zifatika zibishobora gukorwa. Muri kino gihugu abantu benshi barize. Ikibazo dufite ni ukutabasha gukoresha ibyo twize, n'ibyo nabonye. Ntekereza ko abagoronome tumaze ntuza faculty school of agriculture yacu yatangiye muri 1954 ngo dufite abantu twabunye dufite abaengineer bazi ngo imvura igwa kuri metero kare ni yihe, ariko uburyo bayikoresha, uburyo bayifata n'uburyo bayitanga nicyo tugomba kwereka mu muturage, noneho tukamanuka kuri nivo hasi, ariko tukagira n'abantu badufasha kubipromotinga abana akita agent of change. Gikomeye cyane ugomba no guha umuturage umuntu umwegereye wa wundi yisangamo akabona ko byashobotse, ntibikorwe n'umuhindi n'umuzungu. Ubushakashatsi bwa 5 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko abakora ubuhinzi ku giti cyabo mu Rwanda bagize 53% by'abakozi bose bari mu gihugu. Mu mwaka wa 2017-18 kandi ubuhinzi bwatanze umusaruro ungana na 31% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.